Mai nimo gitugi kia urimi o wothe. Na tondu mai maya urakiona thutha wakwa na mai maria maraumana na iguru ti maiganu urimi-ini ni kuguku ndi mataraigana. Ndi county namba 3 ni county ya Kilifi, itura ria Malindi kana town ya Malindi. No muthenya wa umuthi ndirenda tukorwo tukihuthira ugi uria twi naguo gukorwo tukihuthira mai macio manini maroneka ndigetha tukorwo tukigacira urimi-ini. Ngumagara nyume haha thi o itura ria Ngongoni kuria tugukorwo tukirima mianga. Ti mianga iria woi tene, ni mianga ya kiriu, mianga ikiirwo uthuthuria ikoneka ati ni gukorwo igituhonia bururi-ini na ikorwo igitulehera mbeca muhuko-ini. Ni njita Muciri FM Murimi Digital. Ngaumagara ngumathire ugi uyu tugayane tabarira-ini yaku ya Kayu ka Murimi. Na ngwenda tumagare tuthi o kuria mugunda-ini nigetha tukorwo tukiona maundu maya ri magututeithia atia ta bururi na ta mundu kiumbe. Goku nekaloleni Ogitagwo Sosoni. Oh, Sosoni. Sosoni ngo Magarini sub county. Manito Ngongoni. Hapa ndo ukulima, hapa ndio ukulima wa kisasa. Mamboleo sasa. Ukulima mamboleo. Ukulima mamboleo. Na ndio athuri haha hii. Na yale ile zigwa na kubarizi. Haha. Tuwasalimie. Kubarizi tu. Tuomba tuwasalimu. Jambo. Yes. Asante. Papa. Na chief. Saluti hapo. Kameme tumefika. You don't salute when you are civilian. Una salute wakati huko wakati. Nimejua hayo. Asante. Shikamoo. Mama jambo. Asante. Asante. Sisi tumeruhusiwa tuondoke. Haya, asante. Asante. Hapa ndo kwenye boma. Hapa ndio kwenye boma. Sasa hapa ndo umeniambia project ya ngapi? Project ya ndio ya kwanza. Lakini sasa tuko stage 2. Stage 2. Stage 1 ilikuwa ile plant, kwa expand sasa stage 2. Alphonse Vipi? Dazaleo. Bwana Karisa mwenyewe. Niliambiwa nitamkutana na Bwana Karisa. Nashukuru pia kwa kuambiwa tumekutana. Ndio huyu. Mimi nataka tuende shambani. Sawa sawa. Twende shambani. Ndio hivyo. Karibuni sana. Asante. So, hii unaonaje? Hii bado? Nini tena mimi naangalia. Si urefu ule. Na mimi naona iko refu. Na huku? Kuna ulioona kwanza? Ina nini kwani? Ina nini kwani? Kama nzuri, mimi nataka tuanze tung'oe. Ni kung'oa ama tuna harvest vipi? Tunafanya nini? Ngoje kwanza kwa sababu kusema kung'oa, urongo wewe huwezi ng'oa hata kama umejaa vitu kifua. Nilidhani ni chakula mimi. Ngoje nikufanye hivi kwa urahisi. Ndio sasa usikumbuke baadaye. Kwa sababu huu mhogo umejaa. Hata tu watu wangapi watazing'oa lakini mpaka tutoe huu mchanga kidogo. Unaona vile umepasua pasua hapa? Hii ni mhogo tu ndugu yangu. Tayari ndio hiyo unaanza kuiona. Ndo chakula. Ndio hii sasa ndio. Unaona zenye na si au hapo yeye peke yake. Kuna chakula hapa.
Naomba tumuoe mmoja tu kisha wengine tutawang'oa baadaye, sababu hapa lazima mhogo nile mimi. Ataenda? Kwenda. Tuvute. Tuvute. Chakula ninacho mimi. Murori wa Kameme TV muthenya umuthi ndakwira ne icera tukaumagara tukarema kireu huu mhogo wa kisasa. Kwa hivyo nataka tuelezewe huu mhogo ulio mkubwa hivi kwa nini tuuchague tuache mengine? Kunyita ugeni murori wa Kameme TV. Twina Bwana Dongo haha. Bwana Dongo? Yes. Muthenya wa muthe wa njira ne fufu tukwaria cia fufu mianga fufu na tondu njui fufu yumite kuria Nigeria nawe ndiragwita Dongo ri tabe tumenyithie guku igwe on top farm niku tondu ti Nigeria tuli tuthi Nigeria. Aya tamageithie mwiroreri wa station itu njega muno ya Kameme TV ndetagwo Dongo, managing director igwe on top kuma Nairobi na turirimi a mianga Nejo mukuigwa igwe on top igwe nimwamenya ko ni mianga hena kaundu hena fufu fufu ri mundu wiroragira thinema ri oe ni irio iria nyitagwo ni mu Nigeria uguo na makorwo na miri makorwo mahunite kwa maihuritie pio na makahota kinya gwetha makiria tendu mere tondu bururi-ini wa Kenya ri ndikugweta mwanga ndirikanaga ng'aragu ya mianga ngaririkana mianga migacu ngaririkana mianga ikoragwo igikuruhanio na ng'aragu ikuruhanagio na kundu kumu kundu gutari na kindu no we uranjira mau ni meciria makuru twagire ne gukorwo tugiteaniria mwanga kuringana uguo ukuruhanitio na kundu kumu na kundu ko gutari gukuru nikio ni option imwe ya kuhurana na umucio na with that poverty na maundu mamwe na ukia bururi-ini wa Kenya ri tukoretwo kaingi tukiuga turenda kuhurana tondu gukiragwo utongeti matigari mada tungiaga kuhurana na ng'aragu gutiri hindi tukauga twina kanyamu muhuko ni mahau tani twambe twariririe kioneki kinene kia bururi uyu wa Kenya ni kwamba kwihunia food security kiraingirana ate na inyu uria mwikaga kana tukiaririria uhoro wa vision ya ukorwo tukihunia na guthondeka mawira. Vision ya tuko nayo twina pillars ithatu na one pillar ni poverty eradication ni kuhurana na ukia, kuna youth and women empowerment na job creation through sustainable farming. Ate kedaure hanini ate turaba tukahurana na ukia tugathondeka mawira hari mbeu njithi na atumia hari urimi uria mwagiriru na urimi mukinyaniru. Murimi uria mukinyaniru ri ta mbeu njaririe kiria gigutuma ndige kurima mbembe njokerere mwangari na mwanga uyu oniona ni unogirie mwanga uyu twambe tutaririe kiria gigutuma ndiganirie irio iria ingi nime mwanga niki. Undu wa mbere mwanga Kenya thikũ ici turona uria climatic change uria huana tutingihota go predict ni gukura ka gutikura. It is a drought resistant crop. Kwaura gukoura kwaga kura kwage kura no turiria tutikwaga irio na kuriga ona wagota tha ici ng'aragu ya mianga etirwo ng'aragu ya mianga tondu wake tondu hindi ng'aragu yokire mwanga niguo watumire a Kenya mahune nginya magitambura mwanga makiwita ng'aragu ya mwanga tondu niguo masasta tatuthatha ure hanini ati ng'aragu yoka yani na indo iria ingi ciothe mwanga niguo watigarire uguo tukiuga ni ng'aragu ya mianga ti kuga mwanga ni wa thini mwanga niguo watigarire ati nicio irio iria ni turingithanie na kioneki ta kambuni ta yanyu mukorwo mukimemanage kuma ikoragwo itongoretio ni kuma Kenya na Nigeria tendu maringithanie bururi ta wa Nigeria ni bururi ukoragwo utagutegemea mbembe ugitegemea mianga. Nigeria population ya Nigeria ni 160 million maita marathi marathi mana plus Kenya na ni ukuona andu acio mategemeagira mwanga mahembeire urimi uyu mahembeire urimi wa mianga pio. Brazil economy ya Brazil supportagwo ni mwanga. Brazil we no athaki mubira pio acio uguo ti mbembe tondu mbembe ciao de maririkanie ri marĩithagiria ng'ombe
kira gituma matige kureithia kana gutegemea mbembe magategemea mwanga niki sustainability munyamu uyu ndwa munyogu nona no munyo ucio umwe uyu ni ukuria thiko cigano na hathi hena mianga ingi 8 igano u haha turingithania na riri na mbembe ndiramera matikari me mbembe no ndenda kumworia haha niho irio ikomete mbembe mweri tungithandurana nawe ni tukugayana ati he mundu utakuigua ta kindu no uyu no turie nawe na ni ugioka na thuri angi eri atatu aya na tumepa heka undu uratwira hindi no thirikari ikoretwe ikiuga ni tugukorwo tugithondeka mutu tuwongerere mianga tuwongerere sorghum tuwongerere millet fortifying kuringana na uthuthuria uria wikitwo na policy iria ciho mutu wa ngima wagwo kuongererwo a certain percent ya either mwanga millet na millet nigetha at least bei ya mutu uthie thi no riu thina uria ukoraga taru challenge iria Kenya inaguo gutiri na mianga ya kuigana tondu andu ni matiganeirie mianga na toko hihi agitiganeirio ni ngaragu tondu ni hindu no turakegwete uti mundu wenda kugwetithanio na ngaragu uti mundu wenda gwetanio na indo ici ri utukaga ni cia andu aria akuru na andu aria matari athomu andu meguthie Nairobi mathoma ri maugaga nie ndingirema na agua mwanga ri ndangienda gwetanio nao mwaririe mundu ndindaga ngira ukulima si ushamba tumere nao mhogo si ushamba tamataririe tondu we ni urakioneka ni umagarite mwiroreri ke mwanga uyu urona haha iki nikio kihonia kia huteria tukona yo Kenya ino giki nikio kihonia kiria tukaga food security mwanga ni kutwage guthie mwanga uyu ugi uthie ndi twakinya ha processing tukamuonia uthie utukani na mutu wa ngima ukuhe energy nyingi muno and actually it has a product daga 2 to 300 calories of energy ate ina hinya muingi it is the cheapest gukira ona ngimera turokagira rucine cheapest ona handu tuhitagia ri hindi turaruga ngima ri twenda karia gakonyore gakanyoroka gagathio riu uyu urauthia ugakorwo energy ri thiine energy rio thiini na mukonyore wega piu mukonyore piu unyorokete ona tugikonyoraga ri njira ndikare na murita wake wa mwanga hau naho toko neho hagitumaga njure hari hatumaga andu ingi morere urimu wa mianga ni kindu gigwitwo cyanide ni hena ngothi no rona ni koragwo na chemicals ciho tucigucieta njuru tondu ni cirahuthika ku extract ethanol no riu kuria ni tuma mundu aigu nicio cigua ni mwanga ni waraga andu mwanga ni wikiri ati no riu mwanga he uria ungikwo cyanide iyo igathira na nikio kwirwo kuria mwanga utari muruke ti wega cause kiu nikio gitumaga tondu riu ngothi no ngiria cyanide ni nyingi muno he ngothi ino no riu wa peel urute ngothi utige patino ya hoiti coke wanike riũa-inĩ ũhũrwo nĩ riũa munyamu ucio ni ukuria tiga o kuhuna ni ati ungi tugikorwo tugikana mianga undu wa mbere nona muti uyu ni mbeca ate muti uyu twita cuttings ino niyo mbegu iria uhandaga na muti wa woya watinia haria ndukute ukurengaga tucunji aca ici tingo ici ni mbegu waurengaga tucunji twa 1 feet kana 15 centimeters icio nicio ugucoka ukihande guku ni ngukuonia kuria tuhandite guku wahanda icio nicio cigakura cituike mwanga riu he undu wa kuga maundu ma income generation it is generating income tondu mundu handite mianga ni ekwendia mbegu ici akuria mianga mwanga atigie endie mbegu enacio nyingi makiria ciake cihure mugunda omwanga uyu ri nigetha ukorwo ukimurehe umithio ri ndimeraga no kinya tukorwo tukiumagaraga na mahinda maria meho ri he tumianga twari hoi ndikwenda kuga twathiragira haria gatua kuma ri akamwa kanini kwina breed njeru na breed teno no nyende kumenya ni breed teriku kana ni variety iriku ino variety no gumiariria itagwo tajirika ni toga
Toga kuringana na gikuria witu toga. Toga na tukiuga utoga ni matigari mada. Bas. Una no toge. Tajirike no ri. Fata ukoro kana kiria gituma ndige kamwaga karia katene karenda tigeirwo ni guka kana ndakorire mugunda. Joe tajirika ri ni uriku. Tajirika ni mbegu njeru ya ithondekeirwo haha Karumtu hapa. Ni marutite wira muthaka muno wa gwika research na maka release mbegu ino. Na mbegu ino wega wayo ndo wa mbere. Yields magetha mayo me iguru muno. Cause 15 kgs ni kugetha kilo 15 he mumero umwe. He mumero umwe. Tondu ungikorwo ino irathio kilo 3 ri. Njoke ndute 7 kana 8 ri. Nona ni ukugetha. Nona de kibao. Uguo on average he mwaga umwe. Dina kilo ciakwa 15. Yona kilo ciakwa 15. Ona ingigikorwo na mbembe nene ate no ikinyete icio. Ikinya. Tumianga tu twatene twaguthagwo ni kindu gigwitwo mirimo. Riu ino ikoragwo resistant to mirimo. He mirimo iri umwitagwo mosaic na cassava bright. Yani naga yokaga kahuruja. Yokaga yahu. Ugatigirwo tumite turugamite mugunda. Tumite. Wathi kugetha ugeciria kimuti ni kinene no to ni kiguthirwo ni murimo ucio hatire kindu. Ona gitie na mahuti. Na tondu tukiraga mahuti ni mo factory ya irio ri. Irio iria arona haha ni kuringana na ihuti riri arona. Ni ihuti na riri arona. Uguo riri ihuti ria hutio ni murimo. Mwanga wothe. Riu uyu ni mwega muno tondu ni resistance to that disease. Riu ndungiguthwo ni murimo ucio. Now this is evident ni murona na yields ni murona. Riu koguo mwanga ucio ni mwega muno. Iyo yaga ihinda rigana reke gukura. Mwanga woyaga uyu tajiriko turariria oya mieri 8 ungigakinya handu ha kugethwo. No wega wa mwanga ni ati ni uguikara thi nginya miaka 2 withi utaguthuka. Uteguthuka. Riu between nduku korwo kigaca haria. Aca nduko kigaca. Kuringana uria mwanga uthondeketwo miaka iyo 2 withi miaka 2 ni uko waruta. Nduketerera uthi more than 2 years. Ndirenda kukuria ciuria nyingi. Ndenda kwamba kuria. Tucoke na farm manager atutaririe kuma muthenya wa mbere cutting ciria ciumaga ku na ihandagwo atia na itungatagwo atia. Kenya bagurekererie. Na muroreri wako muthenya wa muthi turaria cia Mianga na ti Mianga megacu turaria uhoro wa Mianga digital Mianga megima niyo tugukorwo tukirugirwo tugicokereria tukorwo na farm manager bwana Karisa atutaririe mwanga uyu ri auhandaga atia no ngienda kuhandirwo ni agukuhandira. Usiende mbali, tunarudi hivi punde.